abejo 50 12 bakakora ububonero buna kandi aba babiri no bahebwa umufarasi na burangiti rero abasigara batwara umufarasi gonga ebirabe bibahirwa wabireho kansara wa Kacika division musite yambara Benon Kajubi nekigenderwa cyo kutera umuhimba abandi bakiriyo mbebina bya hansi okora kurunji ndagumusabire murahanga akasita yagume akigandira ndagaje akwati kuza kwa ndekateka school fees ya milioni 3 n'icweka ngo haturangize kuyaje muzi kushashura ngizo muri kinko basaba basimba nabanyabo. You keep on praying for me. After kuba binagana na kwato na shashura na bari kumakinga okusendinga ekizamu ukashashura n'uwacu makinga no kukikurendinga ukashoboka kashashura n'abana ukabagurira ibirabo after performing well even at that level at PRE nabwe n'abawandinga. You are so wonderful. Division ya Kacika ni yasingereza indo mu rurembo rwamba rumbigezo bya P7 kandi kabeyi nabegirwe ndakinana nabano mu grade yo kubanza kandi abandi 1398 bakiziro mu idara rya kabiri. Ndenda kusimagira mutima umwami Kajiri mureke tumuteka mu ngabo. This gentleman is so generous na hereza ibyo na aha education. Sati basa kora kiri kutereza society twagera mu murongore cyakikwiye omugandi abazire b'amashomero go mu Ruhinda South bashabirwa korekeraho kwesiginganya government aha bana babo mu mashomero okwiga bazire kwiroye chairman wa district ya Metoma aruka yemfarase bahirwe Donozio Kahonda MP we Changecho aha bana biziro mu grade yo kubanza ombigezo bye-2024 so yera kuoneka ngo esende kametezi hatwa kugenda kamera yangwayo umbaje cyane kutenzo ko bigakamera kokaga bagana kudaze ningaruka yonda kubenda kubiza abandi bari bazumutine yari y'umwana wa basizize no shwara usutini wa tuze urunda kuzava wewe ari kumasta kugendera amateka gaine bakabase jesu y'abana bibona kwisha icyo tusiyo necanye bayi teachers kushanga ngo result sombira ko yabashoma ukoze sigarizo re teacher weka uzumanyana muno no muzire na nomwana kongata bwete cyonare bukabona yatiro icyo kugira ngo Ruhinda South constituency zone result bazumundana abatungira ubuhwezi bw'emfaraseji basimire sakonkwera mnonga kubazimbire kuraningire kuro mfarasofu nakakura mu kintu so ndwasima mnonga abo kumana supporting performance kwa mutiagaraka ngai enyuma abazire barkwakira emfarasi y'abana babo kuzo musenia yo kubanza MP we Changecho abashabire kundo bwegese ndi Stuart Twino Mujuni na Ben Muhozi.